1700 i ne znam koje godine. Onda drugi sat je motiv lova, oba dva su bila porculanska sa dosta zlata, sa platinama izrađenih. Ovaj skupi je imao 72 boje, bili sakralni motiv i taj je točno stajao na stolu. Ja sam mislila, ako su izloženi, da će lopovi neće ni misliti da je to tolika vrednost. Interesantno je da je ovaj drugi sat ukrađen, ali je iz ladice ispod televizora sam imala u jednoj vrećici okrhnute porculane, ove komadiće porculana. Jednom zgodom kad je Šoć bio kod mene na ručku, domaćica je čistila pa je otkrhnula ruku i krilo od sokola kak lovac onak drži na ruci. I ja sam sa ključem i sa te krhotine spremila sam to u ladicu. I prilikom krađe u kuću, koja je bila vjerojatno negdje od 2 sata pa do 3 sata u tom vremenu, možda i ranije, ne znam, čak su iz te ladice odnešeni i te krhotine. Znači, točno se je znalo ko je dal upute i ko je krao. Prilikom krađe odnešeni su ključevi od ureda i ključ od sefa iz ureda. Kad sam ja vidjela sve što fali, počela sam vikati i rekla, Domagoj je dotrčao dolje. I prvo mi je palo na pamet, jer sam imala dosta novaca u sefu, prvo mi je pao na pamet uredne. I nazvala sam, policija je došla jedno 30, ne 30, ali jedno 15 inspektora u Ilicu, 15 je došlo u Bosansku. Mene su maknuli van, oni su uzimali otiske, sprejali su sve, Sa policijskim kolima sam otišla do ureda, u uredu sef je bilo otvoren sa ključem, sve iz sefa je bilo odnešeno, osim jedne koverte. Na toj koverti je bil neki polog, je trebao biti što je Šoć uzeo od nekih ljudi. Ta koverta je bila prazna, ali je bila cijela, inače je sve nestalo. Bilo je pologa od stranaka, bilo je novaca i uzet je predmet koji je on vodio s nekadašnjim svojom stanodavkom u Dubrovniku, neka Rahela koju su kod nje stanovao, pa je htio uzeti njenu kuću. I na kraju je žena završila strašno tragično, polili su ju benzinom i zapalili su ju. To vam je do hotela Excelsiora u Dubrovniku možda 50 metara. Ja sam odmah rekla ovome inspektoru koji je vodio predmet, rekla sam da sumnjam na Šoća, rekla sam mu za ove porculanske dijelove, rekla sam mu za predmet koji je nestao u uredu, koji samo on znao gdje se nalazi, on je znao da ima novaca. Ali da li sumnjate još na nekoga, ja sam rekla ne znam, ali vjerojatno je u njegovoj organizaciji i na tome je stalo. Nakon u uredu slike su bile skinute sa zida i svezane su bile sa špagom, nisu odnešene jer je suseda, to je mami na katu, ona stanuje odmah, to je drugi kat, upalila je svjetlo i ona je čula po stepenicama da neko trči, bilo je ujutro negdje 3:15. Ključevi od ureda i od sefa su stavljeni u čašu i u čaši je stavljen Charlie, prašak i tako je to ostalo. Sef je ostao otvoren, slike su ostale svezane, nestao je taj samo spis iz ureda, drugo, osim novaca, nije odnešeno ništa. Od ključa ni sa ključem. Ključ je uzet u Bosanskoj. Jedan od policajaca je rekao da zna da sam radila u gradu i da sam radila u stambenom, da li mu mogu pomoći da se on bespravno uselio u neki stan od cirka 40 kvadrata. Ja sam rekla, gospodine, ne samo da ću vam pomoći da ga riješite, nego ću vam kupiti na Jelačić placu stan od 100 kvadrata ako mi pomognete da se nađe lopov i da se riješi moj slučaj. Tog više nikada nisam vidjela. Predmet je... Kako se zove? Molim? Imate ime njegovo? Imala sam u uredu zapisano, ali kak je nestalo sve, nastalo je to. Predmet je poslije preuzeo Pul Željko,
s njim nisam mogla nikak surađivati, bježao je. Kad sam odlazila kod njega u Đorđićevu, uvijek je bježao, da su mu vezane ruke, da on ne može ništa napraviti, slao me kod Šeničnjaka. Šeničnjak nije bilo onda